Impact News ki Impact Health Link for a Healthy Manipur hariba program asibu miyeng tabiriba mayambu Joyce Washamna taram naukjari. Ngasigi Health Link ki topic asi prevention and detection of cancer in the early stages. Amuka hana harabada prevention and early detection of cancer haibasini. Hiram asida takpi tambina bai damakta Impact News ki studio da lengshin duna layba expert asi Dr. Thaudem Tomcha Singh, Senior Consultant, Clinical and Radiation Oncologist, Shiza Hospitals and Research Institute dagi. Dr. Butaram Nokchari. Dr. Da ahanba maktada lakchiningi ba wahang asi cancer hariba laina asi karino masi matau karamna thogan banu haiba sini doctor. Cancer hariba laina asi samsam na koi apom amani haina lawu yai. Tawadabu masigi cancer apom basi koi atopa cancer na taw apom dagi mai khenna ba mong khadi lai. Cancer apom basi ma si lep na zum sawkhalakani ma se adu yamna sawr matam ma si symptom lakani adu natana chawkapal natana mai surrounding da akoi ba santoku ngami amasung arapa kaya sing su ma si satkibu ngamme ai distant metastasis na ai koi kawisibo anu atop organ sing da cell liver do bi ai saru do bi ai lungs do bi ai any jaga am santoku ngami cancer na ta ba apom sing si di ma si mafan leng na laigani mai sawom thokpa sangda am yawro matung na ma ji leptun laigini yamna makata na saudi ani sine koi cancer apom baga cancer na taba apom siga adu amram da miyeng da di thokani am kan khena balai ti masi apom makhal amne na lowi ai Cancer je apom makhal amani apom makhal amani ayamna except koi liquid cancer liquid malignancy na khala lairi for example koi blood cancer gumase si budi i rom do ni tawni ma da apom masi laiti Sina taba ayamba kano sidi 80-90% ni masi apom oina da masi ngano tawi mai manifesto web kang bado adu doctor masi cancer hariba laina je kari matau karam na thogan bano doctor hoi masi yamna complicated oiba hoi macha amani cancer si ma nabi masak si ko anium thono mai khaidok pi ai ahamada mai hereditary factor ai mama ampa dagi aran ba jin sing genetic errors is transmit toropa masile ju cancer thon ba yai adu masigi sang sidi yam kana yam manati sorapa 10% gum nang cancer mayam gi adi amana ekhoi gi mi yobni hingi matamda magi lifetime se expose over sa wada thakpada my environmental exposure magi lifestyle laiba mayam factor mayam sile is da ekhoi harmful oiba cancer thon ba macha masi be koin carcinogen en kawe sim carcinogen sing asi expose tawhiba carcinogen sing asi koi physical form do bi for example koi x-ray lo sang ray si koi physical factor amani ati nusa ya ba sang ba ultraviolet ray si su physical factor amani ati chemical carcinogen mayam ga laira koi sa ba thak yaw ba chemical for example insecticide yaw ba masang mayam smoking yaw ba mayam si chemical smoke kaino ngak tani carcinogen ngak tani ati biological factor ana oi som de su adum kaino to bi the hormone they OBI the steroid they OBI smite factor may am sing as punjal raganda cancer gi anabasi adum hoy adum siam kuptharaga di magi molecular level yeng the am thin complicated ni sadharon mi na khangra dum khara wa ga ba mong ni e koi na cancer olak pasi step mari thongna dum khai doi initiation id isari or cell je masida isda ma pandi ngasai carcinogen hari masak sina sangaga natraga genetic error ma leibadagi magi isagi user normal cells magi cancer nahanna initiate to ahon ba sina kwai ahan ba phase amani initiation mathang da promotion na angtang masi tawra matung da magi promote tawre cell is sakol hale cell amade ani da masa bole ani de mari de ni pan swain tong sum yam thore adagi adu matung masi conversion na normal cell lagi atopa cancer gi types magi convert tawre adagi anu makata na progression sum sakholapa progression si masa saw na tana aham in hojab haijab duni manna ibisi surrounding spread tawre say for example koi lei da na basina khawri da khar lerga poma kane masi regional spread ni koi lymphatic spread na hai batai for example koi khutta narga segra ka mi ka bado khong da narga kamya da mi ka ri je mai lymph node da dum ma gi keno si sat pa hai ta inflammation factor je an mai tong cancer da su lei da na di mai lymph node drainage area se na yes da khawri sum poma pi ya ade khara lerga na da hari liver da bone da ai se han hai jagi bado ni loinong spread to ya
sumain tong ton ma je sial mal dagi ma je atop distance spread to hopi stage ma je no tor ka duine yam late stage ade amna mayam na khanbiram ba yai cancer sial ma pani sanga ga koi na ra bane hana ta sem da du natte ba isa ri yaw normal cell si da ma pani factor gar sanga ga normal cell si ma gi metabolism ma gi system ga no ji thuai ra ga ma cancer olan mane ba and ma pani gi oi ba pora mane da direct oi ba natte ba just initiate to we one up initiate or promotion or progress or some hangla we one up and see samlap na wa cancer gi mai whatever gi kano si manam si mai ha jab tai adu doctor ahoina apom ba kum basidi bacteria virus or germs na thogal le haire do usigi cancer gi pomok pase asi ju mai particular virus or bacteria have term kum labra natraga hoi aina ngasai ha jab du ni cancer si sagi cell sing so matham thang ora ga duini tawbu do cell gi magi behavior change ono basi mapani sangak pa factors in oi doini masida sing sai physical factor chemical factor ga ni am ya ora adinga sai infection de taw buji pan wi mana virus yam so important or factor mana viral infection taw buji na koi cancer si thon bi so masa aman oi example when ha ba koi hepatitis ka nana riba kaino se hepatitis B ka in tor ba roina hepatitis C see virus is sang bada liver jaundice ka tawin tawnari se masin ultimately liver cancer tagal lev ta senamo husing matam yam nagal liver cancer makhalam ne liver cancer se thain almost unknown disease ne husing ma se number 3 commonest kind of ore koi manipur so adagi nupi da na ba womb cancer and cancer cervix se india da quite common ore nupi na cancer makhalam ne masi ge main cause viral infection yes the human papilloma virus na masi sangraga virus to na cancer ondori di nate ko virus to na mai cell gi behavior ko isa ya cell behavior change to thora ga cancer all andori na an infection asa pan hiv bu ni asiga su yam mari lai virus sang na su cancer thon ba the doctor na pan bi khibada genetic hereditary factors laire factors na maram oiraga laina se na bagi chance wang ba su laire ado kari gumada mioi khara di lifestyle phataba oir taraga su chinjak phataba char taraga su cancer suna na da ba su khara yawi aduna moi da di specific gene moi da cancer nak thokpa ngam bagi gene yaw ba jala moi man ma sum ba mani aduni hujik thoi ta sing thoi bi suru very am thakpa mi da yam rarely di oigani rarely ma se lung cancer na da yam yaw ba adu suru very thakpa da bi lung cancer na ba si mayam loi khangara bani so sa thakta ba su lung cancer to si yaw re an hai bi ngai masak se ora ka dui maona protection leba afaba gene inherit torba ngak thokba ngamba lung cancer develop to ma ngak thok jaba ngamba adu genetic factors mai keno yawrok ba the genetic factors they han mangjong na yawra yawdabra has it test over khangdo hojik test over yai mis yam thin costly yam tang ba keno oiba for example koi breast cancer sisu hereditary oiba breast cancer makhalamani pi da hoji yam nagalle hoji india da su koi city guma metropolitan city da loan number 1 commonest cancer ni countryside na koi womb cancer si oiba america da ka di saukholinge dum breast cancer hela ka do ne future da masi laina se thina yam ka do re adu hari basi gene phata inherit to the nai si proof si koi actress Angelina Jolie de pa la ga kambi ga ne Angelina Jolie si mai breast ani si cancer suna na de ani si lok thokra preventive point kari no da man test khar to genetic test to si ma ma history yong da pijage my mother's breast cancer nagi grandmother su breast cancer na nagi aduna genetic factor lai aduna leram ba yai habigi mon da akibam leba breast cancer su hereditary disease manung sal leba an mana koi ki BRCA1 BRCA2 na zin ngano si kano tawre test tawre ani is positive boy ani is positive boy bina koi prediction di hari si ma si in coming years ta 80% ma breast cancer nara kane mas ovary cancer na 40% nara kane ba si mon da counseling tawre doctor sina TSC positive boy mina genetic testing ni adai di mana ki dana ma soi nara kane si ma khangjara ni mana prevention gi dongsi ani lokthok kone breast ani ovary su lokthok khrabne aduni hoji hai genetic testing gi kanus koi sida sum tawbi hai ba kanus yam expensive boy ba ankar expensive boy tawu sidai tawraga mumbai ra tharaga mu som tawda ba adu koi sida su tawraga sida sample collect tawraga dum tha ba dum yai doctor mangnam chatta hariba cancer hariba laina asregi naba gi changje nemlabazu doctor na jupan bigre hojik kanje hojik ki matam da laina si yamna tatana nagan ba laina ma oirak leibase asigi maru oba maram sing ji kari kari na habis thambi
ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤ ꯐꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯅꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯥꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯔꯕꯨ ꯁꯥꯐꯔꯤꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯅꯦꯆꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯏꯉꯩ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗ ꯊꯥꯏꯅꯁꯦ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯊꯥꯎ ꯉꯧꯗꯨꯅ ꯆꯥꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯕꯣꯏꯜ ꯇꯧꯔ ꯆꯥꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯕꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯕꯖꯥꯔ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯠꯅꯕ ꯇꯤꯟ ꯆꯥꯗꯅꯕ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯊꯥꯛꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏड ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁ ꯑꯣꯜ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ processed foods ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔ ꯆꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯣꯡꯗꯧ ꯈꯔ ꯐꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯃꯤ ꯀꯨꯛ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯐꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯒ mayum yoraga microwave ta nga minute amani thajalaga du saba ngak ne America microwave ti su harmful effect microwave su adu ne ba se microwave gi system sina ma se biological kaino se molecular disintegration tawe food stuff se aduna food ki mai kaino se afaba kaino se manghal le at the same time mana phattaba mayam kaino to se san one ko advice or po namne microwave itself se I think asai gi fresh web am ta sadre moi ara kari sheme no khangdre ano ji moi da thi na re se si kaino se dai ne organic oiba lifestyle hingbana thokpa aba the number 2 da koi usi life span se yam hen ba mi si hoi yam conscious wara bani na ba ko koi India su average life expectancy is around 60 plus sakra bani 70 something like la mani adagi koi punsi si Japan da di 90 maya like average life spans mi sungji si uya da si dra bane koi cells sing hanure degeneration and height laina laibi wana tab cancer is degenerative disease manung sal diabetes degenerative disease sali and the cardiovascular disease heart disease sali and cells sing si masa healthy oi laibi kui man na ma si si bu si da ba du sum degeneration torok pasin su kaino torab made cancer su ola karim tau da bi da aduna ai factor ma am sin ne yam na ne The Doctor Malemgi oina lainas na chaitheng kya piri adu laiba asigi oina kaya dagi state asida missing kaya mo gani doctor Yes we koi maleng moina uji cancer burden is around 25 million gum lai pun mada sahi mada around 14 million je sahi uding hapsal lab the cancer gi sahi series is around kainom siram around 7-8 million gum si sahi mada yes Yekoi India dana around 2.4 million gumba burden oraga sahi mada lakh train thoi ma hapsal sini koi cancer gi burden ne ori yekoi Manipur su sahi mada anu case around 2000 gum detect tawe sahi mada sahi guding si hapsal ka duini an cancer burden har gadi hanal hingna lai treat toro hing lai bane anu ne hapsal laga ba masi exact figure adu budi laite adu oraga su koi na sara ko 8000 to 10000 mo bi an lawe in Manipur cancer burden Dagi Doctor Manipur yauna malemgi nupa amasung nupi singda tatana nagat ma cancer makhal singa se kari kari na sambi ekoi prithvi oina yengda nupa da koi nagan ba keno si ekoi lung cancer ni yam common number 2 da koi prostate cancer nupa gi organ amani nupi yauda ba prostate cancer adagi number 3 da koi colon cancer smai lai nupi the commonest the hoi breast cancer ni sai common hoi hai ade number 2 da hoi colon ge lakani and number 3 da lungs mai lai sine koi prithvi gi hoi ba figure ni ade koi Manipur gi context da oragana koi male da koi si western gi har kharam nang rin nupa da kwai na gam lung cancer si oi ade number 2 3 si khara sai variable ora sum hojik si hai jini si gi kaino system si sum change da ore ma gi incidence hangalak na tana ma gi karam na common hoi ba si sum changing oi second position is nasopharynx natraga stomach cancer natraga lymphoma ma moisi thanga thanga smaim sieli na second third positions nu passing da nupi the commonest is breast cancer is number 1 ora lung cancer na number 2 ni the number 3 na cervix womb cancer womb cancer ovarian cancer kara less oigara manade womb cancer sina koi cervix na ba khau masinda ovary sing na side tongan side either side label kaino sen glancing na tongan man yam nungai Doctor matang swai da break amta logjage break ki matungda cancer hariba laina sigi matangda Doctor gam ka hana wari sana jage
break ki matungda amuka hanna taram nokchari Dr. Makhata Dr. Dagi Khangjan ba wafam khara hangatsage miyamna yamna pamna sizinariba hidak managi polam sing harbadi kwazarda khaini churuberi na chingba asiga hariba cancer hariba laina se kari mari laina wage hoi masi hoi koi khangmada yam kanaba hoi macha amani cancer laina si hoi ayamana koi ngakthop ngami thengwa ngami prevent tau ngami 50% mathakta koi sexual abo deba masi prevention da quite of factors si koi hidak mana sina dab sina tobacco sina daba tobacco si koi smoking from the OBI natraga not smokeless OBI survey thak pani hangde na khanau umna bazarda the khaini gutkha anything OBI adu my chemical is amana me loin shoya na hidang mana jeng tha dok koi cancer nag da burden si de ki koi 30% prevent tau ngam dui saur factor man koi survey smoking do bsina koi nagan masi khanau de horoga di larynx wingy pipe me amje the larynx the lungs yam thina commonly kano tawi ade sum sakhraga ma ji kidney nong bladder ade nupi ki breast the volume yawre si kano Hoziki tobacco products na basina tobacco products na cancer ki sang helan doi je ade sum nagi ya silom de ki chaba he zarda nong da ade khaini nong chaba sina su sama khan adun oral cancer da kar hen ba otherwise ana pa organ de loin chap mane ba loin sandor ka doini sar kana khanau swai si direct thing na base sina kar hen ba ade smoking tor kana lungs kar hen ba natna da tai organ ji loin chap mane ba ta sina hidamana sok ta ba cancer na han da organ am to leite in hajari ji kar hen na ya bi jaga ge ne masidang thadok ko koi 30% thing ngam darom irai laina de mathang da doctor hakchang loiba obesity adegi hakchang sajel wat paje asiga cancer har balaina asiga jumari laina bara doctor yes masi yamna nova understanding ni samba imina di ai di exercise tawdraga adegi hakchang luma cancer yamna lu no belu to masi factor mo ne pukala masina su cancer ki keno si yamna kariya ta na handori ne ba ko section darga de ba me sing si koi half an hour yam vigorous exercise akan ba exercise to ha ba koi thabak phana wa mi do koi exercise recommend tawi maram di exercise to da sang yauri muscle me am si yam na sang amada synchronize ji ka toning up to do re ba thabak su sin of for example koi in piecing na su ba household gi thabak sing si da mama kon dara ga khut sa khal li ma khot mama gi muscle si ne si nei maning lai muscle si am to sin na de ba and exercise the loin ba isha yauri muscle me am si so pick pa mamang maning si loin sin na re ga azana kaino torpa si da pata okti me am si muscle si magic amuk sing yan ma ung kaino kap si pata okti me kap thok kap sin loin tarok ka dui ne chemical pata le ma kap thok hi dui ni ana mayam si sina cancer si thing na be masa mo re adi yam na lumba mi obesity lai ba da ko yam nagal si ma no pi da ko breast cancer yam nagal adi uterine cancer si yam nagal gynec paramani ovary cancer nagal no pa da prostate cancer si yam nagal no abi sin so cancer na be masa sin ho ya no hen da ba ko standard wear ma maintain to ba yani activity lai ba ko ina pamjan da ba exercise to bi ba sin su cancer si phane am nga thok ko da ma degi doctor hoziki doctor na panbi ki bada hozi cancer je preventable disease ne na doctor na panbi re dona hozi mayam haksang sajen to ba degi tinjak lifestyle change to which doctor na recommend to bire ado ngali ngai matam da cancer hai balaina se magi detection je ngali ngai matam da khanghaura ga di nari ba mioi du da mating kyam oiga degi have this doctor yakon early detection hai basi stage 1 to the anaba khangdo basi koi early detection kawe early stage detect torbo de koina lying cancer si more than 50% cure to ngame mayam haine cancer si na ga lying da phatte lying not curable ni lying no pisa mangna ni ga haina su mayam koi ngang na ri ta sing adum oraga di prithipum da cancer si kanam da lying ro pisa siam thadar roi kana bla ina masi mafang khuding cancer treatment facility thamine best result phangdo si early stage detector of 1 2 more than 50% cure to ngam duina stage mari ni stage mari ni 1 to 4 level 1 2 is early ni 3 4 is late stage sakhi deba yakoi india da mi si cancer si am aware oi da mean 80% late stage detect do well ngalinge matam da dis magi layong laita bazar layong su laita ba phase lai ya ana koina section da ba di hai batai ado america da ga 80% early stage detect do well ana moi yenga da mayam loina phaba ngamba ado ni tawris no doctor adu dingalinge matam da laina si gi mai laiwong kari kari lakpa da gi si na ba yare ha be chance se khang bangam ga da ge early stage de ko na mu ani thona ma si khai dok pi ai cancer si ma ge
ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯁꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯔꯧ ꯆꯦꯟꯕ ꯇꯥꯏꯞ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯍꯦꯛ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯒ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯨꯡꯐꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯣꯔꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯖꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯕ ꯅꯥꯒꯦ ꯅꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯔꯣ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯆꯦꯛꯑꯞꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯆꯍꯤ 90 ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯔꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯆꯍꯤ 50 ꯁꯨꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯒꯟꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯊꯤꯕꯣꯡ ꯊꯤꯔꯤꯟꯅ ꯅꯥꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯣꯅꯣꯁꯀꯣꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯣꯁꯀꯣꯞ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯣꯀꯜ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯜꯗꯁꯨ ꯑꯣꯀꯜ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦꯒꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯨꯝꯕ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯅꯥꯒꯟꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯇꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯍꯤꯁꯦ 20 years ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ 20 to 40ꯗ ꯆꯍꯤ 3ꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯨꯝꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕ ꯆꯍꯤ 90 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯌꯔꯂꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯕꯨꯗꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯒ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗ 80%ꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯛꯀꯤꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯪꯄꯥ ꯄꯥꯈꯠꯄꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯨꯒ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ 80%ꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯝꯃꯝꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯊꯤꯕꯣꯡ ꯊꯤꯔꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗ ꯌꯣꯠꯊꯕꯗ ꯄꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯑꯄꯣꯝꯕꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯆꯥꯁꯜꯂꯒ ꯆꯥꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯠꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯒ ꯑꯣꯠꯊꯣꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯝꯕꯗ ꯏꯄꯨꯝ ꯂꯥꯏꯄꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯟꯕ ꯏ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯁꯤ ꯑꯄꯣꯝꯕꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯅꯨꯡꯂꯣꯝꯗ ꯄꯣꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯣꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯒꯦꯅ ꯑꯃꯥꯡꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯐꯥꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯏꯜꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯐꯤꯆꯔꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯈꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯏꯟꯗꯣꯁꯀꯣꯄꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂ ꯗꯣꯔꯕꯤꯟ ꯊꯥꯜꯂ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯜ ꯏꯟꯗꯣꯁꯀꯣꯄꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯣꯠ ꯔꯤꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯦꯛꯇꯣꯛ ꯊꯦꯛꯆꯤꯟ ꯌꯥꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯡꯖꯦꯟꯒ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯥꯐꯥꯎ ꯀꯥꯈꯠꯇꯅ ꯊꯤꯔꯒ ꯄꯨꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯥꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯦꯃꯣꯔꯣꯏꯗ ꯄꯥꯏꯜꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯐꯤꯆꯔ ꯀꯥꯏ ꯂꯩ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔꯗꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯏꯜꯁꯀꯤ ꯄꯣꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯝꯗꯅ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯏꯜꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯤꯆꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯥꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯟꯁꯥ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯁꯨꯝ ꯈꯣꯠꯂꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯅꯣꯞꯁꯤ ꯎꯞꯄꯗ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯊꯤꯕ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯏꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯛꯄꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯡꯒꯠ ꯐꯠꯇꯦꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯊꯛ ꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯈꯅꯥꯎ ꯄꯟꯕ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯔꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯕꯥꯛꯇ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯂꯝꯞ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯆꯥꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯎ ꯍꯥꯎ ꯆꯥꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯇꯁꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛꯇꯁꯨ ꯀꯥꯔꯁꯤꯅꯣꯖꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯁꯦꯅꯤꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯗꯔꯦꯟ ꯁꯩꯀꯥꯗ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯄꯦꯔꯥꯕꯦꯟ ꯑꯅ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯤꯃꯦꯜ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯂꯦꯗꯤꯁꯇ ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯤꯃꯦꯜ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦ
female hormone tayramina loi masak phajare adu problem du hormone female hormone heal su cancer nagal for example breast cancer hena to bi anu pa gi su samane aduna sidai su dum oire ine anu unsa di any ha pomba skin ni jaga da nu pa su testicle do bi nu pi breast do bi adagi saru gi da su aduni pom thorok pa de na ba phorok pa sat pa da yarak ta ba adagi khare hena so ga di masi kitang tu san ma da ti oi da ba da tek pa pathology fracture ga in to ba adagi lungs line organ lok se sum khuba hapta ani hum khuba hidak sar su phaw ya da ba mayam na lok thong ji hidak sar hapta ani ya am phagani sum li sang hum khuba si hoi sing ni ngai war man lok khu I ga yaw pa sado yam thong ba moi sing ni ngai symptom ni sur beri yam thak ba hai symptom jam yeng ni ngai wa adagi hoi sing sat pa da ka su urine si da ko I ga yaw pa sing sat pa da pan ma khot pa khanau dagi adagi ko gynec line private parts of the bleeding torpa unusual and the foul smelling discharge over quadpa sisu singing out of symptom so mind on a kaya konim se cover to boy koina warning signal is mapan thona khai do mayam sida amma natramadi hen me laibada mari layman doctor salaga ai si cancer nai na de si confirm to ko yai lai ni yai aduni koina to bi bai the doctor haribam kano si symptoms mayam je hakjang ge mafam tonga tongan bai matung ina tonga symptoms sokpani na mari laina ba doctor da chakadori bra natraga oncologist or cancer gi doctor da chakadori bra si ha mage di oncologist sa pi bata ba oncologist sala oncology hai bisi de koi di discipline koi ma loina yaure bone na cancer koi treat to mit to really cancer to koi la kani gynec line na koi loin la ka doin cancer is in a cover or any system any department mayam si koi loin la kana ba yengani yengba sida doctor man loin tong ni have de laite sapo cancer is division yam yami surgical oncology radiation oncology medical oncology and yam lai surgical oncology operation to team sida su head and neck surgical oncology gynec surgical oncology cardiothoracic the kind loin khai ri ba and so I kauri so I do orga de ko head and neck can also my opinion so lorga doini gynae or gynae oncologist can logani so ideally the oncologist always wa bata later kan ko general can sing si dum sin sin da banati kaino the general special so orga de mo so haraba dum to ngam ideal setting the oncologist is sabi bata the hariba doctor cancer screening ta was yam expensive oi bazala natraga asi kasu oide yam kasu yam kan oi banati tawdo mi gi masi khar variable oini doctor yeng bagi sa ja de su yaw banati mai test to na lang pa sida test ti mai lai complain ani mai suri sahi matang adi ma gi hani past history mai keno je habits food habits kuma mayam sida yeng ere ko na different test to ro kana ba kong khud ha ma da sang nai de ga ko endoscopy lawa gi endoscopy na da pa to ro kani adi poki ct scan to bi ai adi cancer khang na I da lai tumor marker ga mo test to ro bi ai simai to na khara yam to ro ga di pesa khara ha sa adi sam khara system arrival keno do ro ga di yong hong na su bi ai pesa ni yam tang bai keno de ga sunati tangen tamada loina ma whole body si cancer lai tin sarivai tong hona da lising manga trong na di konan tangen tang the doctor mathang da khangjaning basi imung manung khara cancer patient cancer da gi na duna lai hidraba imung manung surviving family members hai batare moina yamna nungai tana pen na phangdorok pada akhoi baba se akhoi dada se dum for example patient se last stage yore hingare khangna doctor na hidang maman atang tang bo ka phanduna na handuna thambaje si nungai te pende akhoi da phasana explain to wir di nungai ga dongni phaga dongni kaina penda ba mayam phongdok pasu lai do si gi matang asida doctor na kari mot lai bagi hadu khara oi doctor su mayam ni mi yami mai opinion mai keno loin khenai mai mama mo ma to behavior loin khenai khara su thom bi ai do ya ba budi heta thoko su nati nate ta seng budi oncology da di doctor si ka tanarani maron ai yo da I da taw practice da di is mai taw ya na si yengani adigi test ta ka level loin tawani cancer confirm tawani adi matu na counseling na counseling my family member maps are bengi na bagi khara hallo ga my wife la fare masa masu maps discuss taw ne nang sim ogar ma si tawre stage na sini my treatment taw ya si lai Masi treatment doroga singba yaba sar phaba ya sini completely funny paroi mayam no discuss tawani adi sapo hida ka bataro chemotherapy options ji mayam lai atang madagi medium dagi lowest dagi adu options ai di loi e p ne maman yauna ba adu si aphabsina su percentage adu khaba chance na si khena yam loi ulani ultimately no choose on mo choose the whole
doctor sing si system si tawbiragadi hariba si kesu question si kesu arise tawro moina choose the honba ekoi explanation de koi pi ngoi loin khang ponte ekoi fully explain ta woni loin awareness loin pi gani future thokada mi thokada pose koi haibi gani paisa gi implication me amoi haibi gani adu moina final decision moin logadam ne the same settings that don't me line mindset kadam ne na doctor na pan bihi bada stage 1 2 da detect ho taragadi sidigi curable prevent kano ngangthop ngam me de 3 4 da di khara lu re haire adu karigumba 3 4 da zu lying je chathajagi na hoji my therapy myam sinaraga chathabada kyamu percentage se kyamu ti kan bangam ngani mi oi late stage the stage 3 4 se phajani yenga around 20-30% madam phabanga me ya the hopeless in the late stage araga adu aya manu phatti habi wagi wani 30% complete cure to bangam the cure to drasu as it treat to always fail prolong to bangam se sahim sakadab se sahi ani ohum sat bangam number 1 number 2 the ana na ra mena late stage na ba ko symptom yam le ne ba ko mai adu myam relief to bangam ngani cancer the my na si my treatment phadore ne and quality of life improve to bane ko nai ma si yang wa na sa sa ga do mai si nungai han ba wa han da ba sima adu yaring ai ma gi life span ji sang don ba sini ko gi target si ma late stage ma si gi specialty ko palliative care and discipline ma na si lai and cancer gi patient da narak pasi yam thina na ba jani ham da yam na de du end stage yam thina nai sum na gi ma yam sa ne hidan ko ba ngam de even morphine boy ko pi be ya morphine pi se ko justify ni ma yam ko ne de thingi adu ko da di World Health Organization na cancer center ma morphine tablets available when the me and our recommendation laid and nungai hanba si ba su yam na santi len ba improving quality of life ne ko high see and my role always like ya ring ali fai han fai thenga borsu adum at least 30% cure to bangami sangdon bangami mai awa ba handan bangam yam nungai je doctor ngasi gi di matam su loi salak labani na aroi bada doctor na ngasi gi topic si ka mari leina ba miyam da pauje lama pibiram en haining masi cancer laina si uji jara jara hengalai ba laina amani World Health Organization ma uji predict tawr si uji tagi sahi kun manung sida uji sahi im lai cancer patient 75% hengala kane si predict tawram ani akoi masi prepare taw ta ba ai ki masi pam de ri yengning de kan lo sang lai ba jan te ana phajana masi awareness message information si masi am darkar lai regular check up taw na na basi yani ngan na khangdok pa adui mamang the best pudi prevention duni prevention is better than cure na taw do ekoi lifestyle se da nesag yam na naksan sat pa yaring ai kari hatare contaminated or port say hida langthak mayam ji sin da ba adi mathang da ngasai early detect tawno hona ba doctor ga fazana ta na ba mai tawum thok treatment ji matam chan chan fazana taw ba sim message nei haining ji even less stage ba hai jabaduni still 30% cure to bangami adi magi patient gi awa mayam ji dum ko han bangami ana stage how body loi bhaw da doctor consultation is always better than no consultation hai batare smai tamni yam nungai je doctor thank you so much for coming to Impact News aduga cancer hari balaina si matang da yam kupna sugaina thambi gre doctor bu amka na thagat jaba phone kari thank you ngasi gi di Impact News ki impact headling gi program asi matang aswai de lotion jare game mathang gi chayol da atopa laina ma gi matang da doctor topa ma pujaduna lake haraga kaina naba yathani jare